Marko, vi danas slavite rođendan, sve najbolje u naše ime. 23, hvala. O godinama nećemo, jel? Inače, zato što vi ste pjesma nema godina, ali ipak na svoj rođendan došli ste u Sloveniju. Koji je to razlog bio? Pa razlog je danas imamo premijeru nove pjesme, Čuvam isto. I drago mi je, prvi put da sam napisao tekst i glazbu, nekad imao sam problema ovih s tekstovima, tako da korona je imala i pozitivne neke utjecaje da sam imao previše vremena, pa da sam malo više valjda razmišljao, probije neke barijere koje možda inače ne bi. Bravo. Tako da, to su ti blagotvorni učinci korone. I tu u Sloveniji doživjeli ste rođendansko iznenađenje. Je rođendansko iznenađenje, Dragan je donio tortu, tako da hvala. Ne, pa nema na čemu, ja jednako kako isto nemam posla, mene sad koriste i vodaju, nose po rođendanima. Šalim se. Ne, pa ekipa iz 24 Medijevan je napravila, ovo nije moj, ja svoj nemam. Tortu, a mi smo došli kao jedno malo iznenađenje, jer Marko je izuzetno dobar čovjek i baš sam rekao ponizan i pristojan i zaslužuje pažnju bez obzira što radimo zajedno. Ali vas dvoje niste baš bez nekog razloga tu. Vas dvoje spremate novu turneju, tako zajedničko? Da, upravo sam rekao da smo zbog posla, bez obzira što smo u poslu, ali bit ćemo ponovo božićna turneja, evo sa godinu dana pauze. Zbog korone, nadam se da će biti sve dobro, naravno, uz poštivanje svih mjera koje treba. I evo, veselim se jer imamo nove pjesme i on ima, ja imam i mislim da je vrijeme da pokažemo ljudima nešto smo to novo napravili. Gdje ćemo vas moći vidjeti? Startamo u Murskoj Soboti, 5. decembra, onda idemo, odnosno 4. a onda idemo u Koper 5. Onda imamo Slovenj Gradec, 10. decembar, pa Medvode 17. i 18. decembar Novo Mesto. Znači to će biti veseli decembar u Sloveniji. Biće veseli decembar. Da li ćete iskijati? Ja ne znam, ja nisam nikad smučao. To je jedina stvar u životu koju nisam probao. Jesam se sanjkao i tu sam se razvio. Mi smo više za. Iako sam bio sportaš, ali jednostavno nikad, dobro, u ono vrijeme kad sam ja bio mlad nisam imao novaca za to, to mi je bilo. Onda kad sam odrastao, postao sam prelijen da bi odvojio vrijeme opet na učenje, da treba tu bar 2 dana, 3 uzeti, bar da biste onako osnove neke. Mi ćemo otići na skijanje, ali nećemo skijati, nego ćemo samo biti tamo. Pićemo kao navodno čaj, a u stvari nije čaj s rumom, nego je rum s čajom. Da, i borovnički, ne zaboravite to. Kako ću zaboraviti da sam jednom na planini kod prijatelja, toga se napio. Dobro, ali novu godinu ćete ipak onda dočekati kod kuće sa svojima ili kako? Imate već neke planove? Pa još, ja ne znam, imamo planove, ali ovisi o situaciji, da, to ćemo još saznati kroz sljedećih 10 dana. Dobro, nadam se da ćete nam doneti mnogo sunca i Mediterana u decembru. Pa on je više za sunce, on je takva vrsta pjevača, ima lijep glas, a ja sam više za kišu jer moje su pjesme tužne. Tako da ja ću donijeti hladnoću i buru. Što je potrebno. Onda će biti sve zajedno, sve što treba. Dobro.